laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين، وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد بعون الله جل وعلا وبتوفيقه في هذا اليوم الشروع في مدارسة ومذاكرة هذا الكتاب القيم الفريد في بابه أدب السلف في التعامل مع الناس، للشيخ أبي عبد الرحمن رضا بن عبد الحميد فتح الله حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد الله جل وعلا خطاه. فهذا اليوم أول يوم في هذه السنة في شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيامه وصيامه، وأن يرزقنا جل وعلا فعل الخيرات وترك المنكرات في الشهر وفي غيره، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه جل جلاله وعز كماله ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير، وبه جل وعلا نستعين، ومن بغيره استعان لا يعان. وقبل الشروع في صلب الكتاب نريد أن نقدم معلومات في الأدب وأهميته لا بد من معرفتها، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا. رأي يتي الله تبارك وتعالى musidɓe julɓe tedduɓe juulene laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. oɗon muqaddima mo nanuɗen woni ardinande nde nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ardinayno, ɗum hino wiye khutbatul haaja, ardingol yettugol allahu tabaraka wa taala juulay nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓaawo ɗum humpita faandunde nden. haray ɓaawo oɗo khutbatul haaja faandunde nde faalaɗen nden e ndeɗo ñalande hande go'o suumaye e ndeɗo hitande yaray ɗum duuɓi wulure e duuɓi 400 e duuɓi 3 duuɓi 9 fergune laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum hino hawri ñande 16 lewru porto, lewru jooɓuru ndun e lebbi porto ɗin. ɗum hino yaare duuɓi guluuji 2 e duuɓi 18 woni 2018. haray hiɗen toro allahu tabaraka wa taala nde o hawrindinta en ɗum ko yiɗi o wela ka diina makko arkisa en ñentingol nelaaɗo on, yondinoroɓe ka ñentingol, ko waɗi joomi meɗen ko yondinorteɗo ka dewal, nelaaɗo on yondinore ka ñentingol, wono jalla wa ala sappiniri ɗum o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana.
iden tora allahu tabaraka wa taala nde o arkisata en ɗum haray no faalaɗen naɓirde noon nduɗo lewru e nde ɗo hitande bismillahi jalla wa ala ɓayde joomi men tawni en ndu e oɗo nokku ka jooɗiɗen ɗo woni Dakar Sénégal Tivaoune Peulh eɗen yiɗi yuɓɓude lewru ndun e nde ɗo deftere wiyetende adabu salafi fi taamuli ma annas woni neediji yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen ka gollodiral maɓɓe hakkunde maɓɓe yimɓe ɓen ala wajihil umum goto fof ko honno ɓe jogorno ɗum ko honno ɓe gollodirayno e mum waɗi nden ɗon deftere ɓe wiyeteɓe abi abdirrahman rida bun abdilhamid fathullahi haray ɗen yiɗi ñande wo ñande gila 11h30 ɗetten darsu e deftere nden naɓen ɗon hano allahu subhanahu wa taala newnirani en wo ndaren si tawi lewru ndun waaway huuɓitude deftere nden bima anasi deftere nden waaway lannude e nder lewru ndun nde tarno lewru ndun ko lewru barkinandu tanjini ɗen kadi golle waɗeteɗe e lewru ndun ko golle barkinaɗe wonata eɗen tora allahu subhanahu wa taala nde waɗanta en barke e golle ɗen o moƴƴina neediji meɗen ɗin o arkisa en faamugol neediji ɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe dambiti ɗen e muhum o arkisa en ñentingolɓe kadi e nde ɗo toɓɓere woni needi ndin ka gollondirgol hakkude mum e yimɓe ɓen haray ɗo noon yo en naatu e deftere nden ka damal aranal woni hunaka muqaddimat wa maalumatun fi l adab yajibu an turaf woni no woodi ardinanɗe gande ɗe tawata no hato jinni julɗo fof faltoɗe ngal ɗo damal wiyetengal al adab hino jeeya e ko ɓuri himmude e muqaddima cheikh abi abdirrahman ɓeɗo wiyeteɓe rida fathullahi hafidahullahu ta'ala hiɓe ardini ɗo fayda maalumatuji yahayɗi noogay ka muqaddima maɓɓe fi en andu ahammiya al adabu fi hayati l muslim ɓe maaki ana nun ɗum kamɓe abi abdirrahman hafidahullah fa inna al adaba unwanu saada wal falah ɗum ko ara nun ko jogoto ɗe wa inna al adaba huwa miftahu l khayri kullih wa yakadu al adabu an yakuna addinu kulluh wa man hurima al adab hurima al khayru kulluhu wa man tahawana bil adabi ta'arrada lisharri kullihi toɓɓere aranere nden e ɗiɗo maalumatuji ɓe maaki ko needi ndin woni alamande malal bani adam wo ndiɗo needi ko ɗum woni caabiwal kala moƴƴere bal needi islamu ndin hino eɓɓi nde wonata kañum woni diina kanka foppu makka ɓe maaki kala ɗalaɗo neediji islamu ɗin haray o ɗalama moƴƴereji ɗin ɗi foppu majji ɓe maaki kala welsindiɗo ronki wattude hakkil e ɗi neediji gollitirgolɗi haray o weeɓitanike boneji ɗin ɗi foppu majji yo allah hon dandu en ɗum thaniyan qala yusuf bun al-husayn ar-razi rahimahullahu ta'ala bil adabi tatafahamu al-ilm wa bil ilmi yasihhu laka al-amal wa bil amali tanalu al-hikmah وبالحكمة تفهم الزهد وبالزهد تترك الدنيا وترغب في الآخرة وبذلك تنال رضا الله تعالى ɗum hino egga ka siyaru a'lami nubala lil imam zahabi rahimahullahu ta'ala oɗo wiyeteɗo abu yusuf bun al-husayn ar-razi ɓe maaki ko needi ndi neɗɗo on faamirta gandal ko needi ndin golle maɗen sellirta ko golle ɗen heɓirta faamu ko faamu ngun faamirta ruuɗagol ko ruuɗagol ngol tertorta aduna lerɗana laakara ko si a tertike aduna a lerɗani laakara heɓa welay allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo hino jeeya e maalumatun yajibu an tu'raf قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب
ka tahdhibu madariji salikin. Imam Ibn al-Qayyim ɓe maaki needi neɗɗo on ko ɗum woni alamande malal makko e daɗal makko. Wo fanɗugol needi neɗɗo on ko ɗum woni alamande malkiseede makko e halkare makko ne. ɓe maaki pooɗiraka moƴƴere aduna e moƴƴere laakara hay huunde e pooɗay ɗiɗin ha hewti needi. Ko needi ɓuri moƴƴude ko pooɗata kala ko pooɗete. Wo pooɗiraka kadi ha hande ɗaleede moƴƴere aduna e laakara e pooɗirɗi bonɗi ɗin fof ha hewti angal needi. ɗum hino ka madariju salikin. rabi'an wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunan wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmani al fara'id wa man tahawana bil fara'id uqiba bi hirmani al ma'rifa. Imam Ibn al-Mubarak ɓe maaki man tahawana kala o welsindiɗo bil adabi e neediji ɗin uqiba bi hirmani sunan jomi men lettiray mo ɗaleede sunnaji ɗin gollitirgol sunnaji ɗin. angal needi hino haɗa neɗɗo newnaneede gollitirgol sunnaji ɗin. ɓe maaki kala welsindiɗo e gollitirgol sunnaji ɗin jomi men lettiraymo welsindagol e farillaji ɗin. kala welsindiɗo e jonnitugol farillaji ɗin ko lettirte ko ɗaleede faamugol ko nafatamo kon. ɗum ɗon sa hoti ha joni ka madariju salikin lil imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala hiɓe eggi ɗum ton. ko wano noon khamisan wo wa qad jaa fi sunna annabawiyya ma yadullu ala anna al adaba wa makarim al akhlaqi miftahu kulli khairin bal hiya al khairu kullu wa sababun lin najahi min as-su'i wal khizi. qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. أخرجه الترمذي في كتاب البر والبخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بماكي أريك سنة جنلات صلى الله عليه وآله وسلم كهلة وندما نيدي e jikkuuji labaaɗi ɗin ko ɗum woni caabiwal kala moƴƴere bal ko ɗum woni moƴƴere nden nde foppu mayre. ko ɗum kadi woni sabu daɗal bani adama immorde e kala bone e kala jaasere. balnelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki bonugol ɗengal wowlu kaani naatata e hay huunde si wona kaaninayi fiimayre bonna nde. ɓe maaki hersa e teddungal e needi naatata e huunde si wona cuɗay nden ɗon huunde labina nde. oɗo hadis cheikh al-albani rahimahullahu ta'ala ɓe maaki ko selluɗo. sadisan hino jeeyaɗin ma'lumat fi l-adabi allati yajibu an tu'raf. qala at-tayyib rahimahullahu ta'ala wa ashara bi hadaini ila anna al-akhlaqa ar-radila as-sayyi'a miftahu kulli sharr bal hiya sharru kullu wal akhlaqul hasana miftahu kulli khairin bal hiya al khairu kullu. oɗo kadi watti kaɓeya maaki ɗon oɗo wiyeteɗo at-Tayyib rahimahullah ɓe joopike ɓe maaki ɗiɗo jikkuji kanuɗi jikkuji bonɗi ko ɗin woni caabiwal kala bone e lorra bal ko ɗin woni lorra kam foppu muɗum e boneji ɗin. wo jikkuji labaɗi ɗin ko ɗum woni caabiwal kala moƴƴere bal ko ɗum woni moƴƴere nden nde foppu mayre. sabi'an qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-ulama'u ma'ana kalamu Khadija radiyallahu anha annaka la yusibuka makruhun lima ja'ala Allahu fika min makarimil akhlaq wa karamish shama'il wa dhakarat daruban aw duruban min dhalika wa fi hadha dilalatun ala anna makarimal akhlaqi wa khisalil khairi sababu salama min masari'i as-su'i. an-Nawawi fi sharhihi li Muslim. Imam an-Nawawi ɓe maaki ka sharhu sahih Muslim karamo koɓɓen ɓe yewti ɓe findini ɓe yaltini ka konngol ngol yumma men Khadija
yeetino nelaaɗo nde ɓe iwti ka gari hira hiɓe janga hiɓe huli hiɓe maaka mi hulitami halko mi hulitami halko yumma men khadija ɓe maakuno faamu dey an hay hunde mematama immorde e ko kaani e ko satti ko waɗi joomi men waɗi e maaɗa immorde jikkuuji tedduɗi hino jeeya e ɗin jikkuuji laɓaaɗi wondema nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe teddinay koɗo ɓe teddinay moƴƴuɗo ɓe okkoray maapiiɗo ɓe antinay aanuɗo yumma men khadija jantiɗon piiji ɗuuɗuɗi imamu nawawi ɓe maaki ɗum ɗo woni dalil hollay ɗum wondema jikkuuji moƴƴuɗi ɗin ɗum hino wona sabu neɗɗo on reene e ɗiɗo piiji bonɗi wonɗi yiilaade yo allahu subhanahu wa taala reenu en saminan ino jeeya e ko haana janngeede e ɗiɗo neediji salaf wa qad a'adda al ulama'u al hajata ila al adabi kal hajati ila al ilm wa minhum man rahala fi talabi al adabi kama yarhalu fi talabi al ilm wo karamo koɓɓen ɓe konti ɓe watti haajuuji julɓe ɓen e ɗiɗo neediji hino waywa haajuuji maɓɓe ɗin e ngal ɗo gandal bal hino wooduno e yawtuɓe moƴƴuɓe setotonoɓe leydi e leydi ɗaɓɓoygol needi wono ɓe setorto leydi e leydi ɗaɓɓoygol gandal tasi'an an zakariya an zakariya lil anbari qala ilmun bila adabin kanarin bila hatabin wa adabun bila ilmin ka ruhin bila jasad aw ka ruhin bila jismin oɗo wiyeteɗo zakariya al anbari rahimahullahu ta'ala ɓe maaki wo gandal ilmun bila adabin gandal ko alda e needi kanarin bila hatabin hino waywa yiite nge ala leɗɗe nge neɓata nge ɗanoto joni gandal si ala needi tun ko gandal ɗanotongal joni ko needi woni leɗɗe gandal wowa adabun bila ilmin needi kadi ko alda e gandal ka ruhin bila jasad hino waywa wonki ki alda e ɓandu ɗum kadi neɓata haray goɗɗo yiyata ɗum ko adi wonki yiyatake awa ngol ɗo konngol zakariya al anbari hino hatton jinni ɓeydugol wattugol hakkil e mangol moƴƴa ko waɗi gandal jakasingal alda e needi hino waywa yiite huɓɓange nge ala leɗɗe jokkitayɗe leɗɗe si ala takko yiite ko ɗanagol nge fokkiti awa gandal kadi si alda e needi ko ɗanagol ngal fokkiti awa needi kadi ko alda e gandal hino waywa wonki ki ala ɓandu ashiran wo ɗettama ibnu al-mubarak an ibni al-mubarak rahimahullahu ta'ala qala li makhlad ibn al-husayn nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-hadith imam ibnu al-mubarak ɓe maaki makaniɓe oɗo karamo kojo wiyeteɗo makhlad ibn al-husayn himo wasiyoɓe o wi ibnu al-mubarak ɓe nooti o wi nahnu enen hande ila kathirin ko faade ko ɗuuɗi min al-adabi e needi ahwaju minna ɓurɗen haton jinde ila kathirin e dima ko ɗuuɗi min al-hadithi e dima gandal awa ko needi ɗuuɗundi haton jinɗen hande e dima gandal ɗuuɗungal awa ndiɗo needi wawatake wonede ɓaawo mayri haadi ashar sappo e go'a ɓurɗum e ɗin ɗo ma'lumatuji ɗi tawta yajibu an tu'raf fi babi al adab woni an ibrahima bun habibin bun shahid rahimahullahu qala li abi ya bunay ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث إنه في اللي أوضو أثر إمام الخطيب البغدادي كدفتر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع إبراهيم بن حبيب بن شهير بما كان بيت مبئهم وما بماكي بابا مبئ وسينو بوي يا بني كان يبيت أن itil fuqaha ayaw ka janguɓe faamuɓe ɓen wal ulama e ka karamo ɓen wa ta'allam andino minhum e maɓɓe wa khudh ɗettu min adabihim neediji maɓɓe ɗi wa akhlaqihim e jikkuji maɓɓe ɗi wa hadiyihim e peewal maɓɓe ngal fa inna dhaka yahugol ma janga neediji karamo koɓe ɓen
e jikkuji maɓɓe ɗin e peewal maɓɓe no ɓe rewirta joomi maɓɓe noon, fa inna dhaka ko ɗum ahabba ilayya min ɓura yiɗede ka Allah ka wonandema min kathirin min alhadithi e dima ko hunjotoɗa hadithi ɗuɗu ɗum ko alda e needi ko alda e jikku. Thani ashar sappo e ɗiɗa ɓunɗum. وعن إبراهيم بن بشار رحمه الله تعالى قال نظر إبراهيم بن أدهم إلى رجل يكلم رجلا فغضب حتى تكلم بكلام قبيح قال فقال له يا هذا اتق الله وعليك بالسمت والحلم والكظم قال فأمسك ثم قال له بلغني أن الأحنف بن قيس قال كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم الحلم كما نختلف إلى العلماء لنتعلم العلم قال فقال له لا أعود إنه في اللي نقول كونغول إمام ابن عساكر كدفتر مبيتين تاريخ مدينة دمشق. إبراهيم بن أدهم وي ñandego nadara ndarino Ibrahima bun Bashar o wi ñandego nadara ndarino Ibrahima bun Adham ila rajulin faade e gorko yukallimu rajulan himo yewta gorko go'o fa ghadiba on ɗon gorko tikki hatta takallama bi kalamin qabihin tikkere nde o tikki nden wowlinimo konngol kanugol e mo woni jaabade on mo woni wowlande on. qala Ibrahima bun Bashar o wi fa qala lahu wi'animo Ibrahima bun Adham ya hadha ko an yo o tikkuɗo no wowla konguɗi kanuɗi ittaqillaha hulu allahu on wa alayka hino fawima bisumti deƴƴugol wal hilmi e muñal wal kasmi e moɗugol tikkere maɗa nden. qala o wi fa amsaka on say neɗɗo on deƴƴi ɓay o wolanama ɗiɗo konguɗi tati o innimo ittaqillaha wa alayka bisumti wal hilmi wal kasmi fa amsak on say o deƴƴi o acciri ni haala kan. ثم قال له أنسي إبراهيم ويئمو بلغني يتكلن أن الأحنف بن قيس أو هنا جيا إبرب مولا نيد أندي ريد تدني ريد كوكو يتي مونيال إمودغول تكر أحنف بن قيس نيدي سينو بيسيد كو ها إماكو أدتي دئي بإننا كارينو مونيال أحنف بن قيس كارينو واي مودو تكر مودان دي أحنف بن قيس بإننا منن وند أحنف بن قيس أو ويئي kunna menen men laatino nahtalifu meɗen yahayno menen kadi ila Qays ibn Asim e oɗo karamo kojo nata'allamu koye on men jangi alhilma muñal kama nahtalifu wano men yehirta ila alulama'i faade janguɓe ɓen linata'allama alilma fiyo men jango e gandal ngal. qala gorko on wi fa qala lahu o wi'animo la a'udu mi fillitata ko wowlalngol neɗɗo ko kaani hande kadi haala kan gasi ɗon. en andi jaka Ahnaf bun Qais himo jeyano e ɓurɓe molanede andirede muñal e moɗugol tikkere jaka ko jannimo kanko kadi ɗum ka o jangoyayno ɗum koye o wiyeteɗo Qays bun Asimin. Ahnaf bun Qais wi mi yahayno ka Qays bun Asimin tawa ko naɓi men ko wondugol e makko tun janga muñal makko ngal e newende makko nden e moɗugol tikkere nden. simen iwi ka makko men yaha noon ka karamo koɓe ɓen jangoygol gandal ngal jaka en andi needi no jangi rewano gandal fiinorte jange. salis ashar sappo e tata ɓunɗum e ɗiɗo ma'lumatuji ɗettama an Malik bun Anasin rahimahullahu qala ibn Sirin rahimahullah kanu yata'allamuna alhadiya kama yata'allamuna alilm. قال وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. مالك بن أنس وني إمام مالك إمام دار الهجرة بما كوي محمد بن سيرين بلو بوردي وكانوا بلاتن يتعلمون بجانغو يينو الهدي بيوانغال وني نيدين كما يتعلمون العلم ونو بجانغير يينو غاندانغال. قال وبعثني لين يندغو ابن سيرين رجلا غوركو فنظر أن غوركو يهيو نارو كيف كو هنو هدي وني بيوال القاسم أو غوركو وحاله الحالي مكو haray oɗo Qasim himo jeeya e yahetenoɓe ka muɗum jange ndiɗo nede ngal ɗo peewal e zamanu ɓeɗo wiyeteɓe Muhammad ibn Sirin. rabi ashar
وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى أين تريد؟ قال إلى البصرة. فقيل له من بقي؟ فقال ابن عون آخذ من أخلاقه آخذ من آدابه. سبوئنا يبندم وأنام ابن المبارك تاي هبرندي سود مبه هبيها هبه فكتي بصرة بإنا هنت فكتو دون بإني مدو ياد مدينة بصرة بوي ko hombo heddi ton e karamokoɓe ka jangon wo hino ton ibnu aun on ɗon wana gandal mi jangoyta e juuɗe makko ko jikku makko ngun e neediji makko ɗi wo simi yehi mi jangay akhudu mi ɗettoyey e makko min akhlaqihi jikkuji makko ɗin akhudu mi ɗettoyey e juuɗe makko min adabihi neediji makko ɗin jaka musidɓe julɓe ɗum ɗo tindini en wondema anna salafa yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen salafu salih كانوا يتعلمون الأدب والأخلاق كما يتعلمون العلم جاكا بيهاينو بجانغو ينديدو نيدي وانو بيهاتا جانغي رويغول نغالدو غاندال كوسي يمبه بن سنديري غاندال نيدي غاندانغال wonta hande kadi wayitenge ala ledde wono be karamo be yewtiri baawo khamisa ashar sapo e jawabundu ngedi do ma'lumatuji di tawta yajibu an tu'raf في الآداب أو في أدب السلف. وكان علي بن المديني رحمه الله تعالى وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان ما يريدون أن يسمعوا شيئا إلا أن ينظروا إلى هديه وسمته. نادو يوتر سياناري دكا الآداب الشرعية والمنح المرئية للإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى أتوين تون. وكان لاتن علي بن المديني بيدو هبجيا لإمام البخاري بماكي بجوراكي ها هنده يسو غطو غندو كو جانجي و بهوتتي غندال مبنغال إخوري مبه سنا حركو يسو علي بن المديني بجودي بيدو نون إمام علي بن المديني eko wana kambe be maki be latino yahduruna be yahayno kambe kadi jangoygol inda Yahya ibn Sa'id al-Qattan odo kadi no jeya e jannube be do wetedo Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini no jeya e jannube Imam al-Bukhari be do be wi be yahayno ka karamo ko mabbe o wetedo Yahya ibn Sa'id al-Qattan harama yuriduna be fandake ko be yehi kon an yasma'u shay'an de be jangata hunde be nana hunde ko naɓataɓe illa an yanzuru ila hadiyihi wa simatihi ko naɓataɓe ko ndaarugol no o rewirta joomi makko non e no o wa'i non kanko tigiri taw ka yaasi makko e ka jikkuji makko. ɗum ɗo si tindini en siɓɓe julɓe tindinayi en hittugol ndiɗo neede ɗiɗo jikkuji ka ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe ko wano noon ɓe wi sadisa ashar inna man sabara adaba salaf وخلقهم قال رحم الله السلف لقد كانوا هم الناس الذين وصفهم أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى بقوله كان الناس ورقا لا شوك فيه وإنهم اليوم شوك لا ورق فيه إن ساببتهم سابوك وإن ناقضتهم ناقضوك وإن تركتهم لم يتركوك. ɓe wi kala jokkituɗo sabara jokkituɗo adaba salafu neɗiji yimɓe yawtuɓe ɓen moƴƴuɓe ɓen e jikkuji maɓɓe ɗin o torantoɓe yurmede o anday ɓen ko ɓen wonuno yimɓe ɓen ha imam Abu Muslim al-Khawlani janti ɓe jantori ɓeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe maaki kana nasu yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe wonuno warakan kaaki hari ko ɓe kaaki leɗɗe ɗe tawata la shawka fihi bulle ala e kaaki ɗi si foppi kema rewi takko maɗa memima lorratama wa innahumul yawm nde ɓen ɗon feƴƴi yimɓe woodaɓe hande ɓen shawkun ko ɓe bulle tun la waraka fihi kaakol ala e maɓɓe no ñaaɗi ñas alamande mum Abu Muslim al-Khawlani ɓe maaki in sababtahum si a yenniɓe ɓe yennete sabuka si a yenniɓe tun ɓe yennete seede ko ɓe bulle wanaɓe kaaki wa in naqadtahum si a yuwiɓe tun ɓe yuwete naqaduka wa in taraktahum si a tertike ɓe a accidiɓe hoore maɓɓe
kamɓe lam yatruku kaɓe tertatakoma few ɗum ɗon hawmi idan yimɓe ɓen hannde hino serti e yimɓe ɓen fewno salafu saleh imam abou muslimul hawlani ɓe maki yimɓe ɓen fewno salafu saleh hari koɓe kaaki leɗɗe bulle ala e ɗin kaaki hande noon yimɓe ɓen wonti bulle ɗi tawata ala kaaki alamande neɗɗo on ko o bullal o newaki himo ñaaɗi ñas si a yennimo tun o yottoto si a yuwimo tun o yuwete si a accidimo e hoore makko a tertike mo fi ya daɗo tun a daɗata kanko o tertatakono allahu subhanahu wa taala dandu en sifa ɗiɗo jikkuji sappo e jeɗɗaɓunɗum 17 qala ibnu abbasin rahimahullahu taala dhahaba annasu wa baqiya annasnas qila wa man nasnasu qala alladhina yatashabbahuna binnasi wa laysu binnas ibnu abbasin o wi dhahaba annasu yimɓe ɓen yehinu wa baqiya annasnasu yinkoy koye heddi ko ɗum sendi nasu wa nasnas yimɓe ɓen jogiiɓe sifa yimɓe ɓen yehino joni ko yinkoy koye heddi jogiiɓe mbaadi yimɓe kono naaɓe yimɓe ɓen ibnu abbas wa man nasnasu ko ɗum woni yinkoy qala wi alladina ko ɓen ɓe tawata yatashabbahuna binnasi hiɓe nandino e yimɓe ɓen kono walaysu binnasi wonaaɓe yimɓe kon to ɗum wonata kaka jikkuji e ka neediji si a darto e ngol ɗo konngol ka hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya lil allama al asfahani a taway ɗum ton amma konngol ibnu abbas ngol ɗa si a yehi ka siyaru alamin nubala lil imami al-dhahabi rahimahullahu ta'ala a taway ɗum ɗon ton e ko wano noon e sappo e jeetata ɓunɗum woni wondema arrijal alladina qala anhum hamdun bun ahmad al-qassar rahimahullahu ta'ala man nadara fi siyarihim fi siyari salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu an darajati rijal o wiyeteɗo hamdun bun ahmad al-qassar rahimahullahu ta'ala hiɓe jeeya e mawɓe ka yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe maki man nadara kala dartuɗo fi siyari salafi e batteji yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen so jangi gurnanji maɓɓe o yi'i arafa o anday kisan taqsirahu raɓɓinɗinare makko nden kanko wa takhallufahu e luttitirgol mo ɓaawo an darajati rijali ga e hewtagol ɓen ɗon worɓe moƴƴuɓe ko ɓen woni arrijal ko ɓen ɗon woni ɓe tawata sappo e jeena e ɓunɗum woni abdullahi qala abdul aziz bun abi daoud aw abdul aziz bun rawad rahimahullahu ta'ala بما إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا الرجال الذين تمناهم إبراهيم بن أدهم حيث قال أي دين لو كان له رجال سيهوتي كصفة الصفوة للإمام ابن الجوزي أي يديد كونغ ديتون بيبي أودو يتيدو عبد العزيز بن رواد بن أبي رواد بماك إذا ذكرت سجنتام أحوال السلف alhaaliji yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen si ɗum jantama tum baynana hakkunde me en iftadahna en wirtoto kulluna en foppu meɗen ko waɗi dartuɗo hoore meɗen darti hoore meɗen wo darti ɓen ɗon wo o yiyay wirtere nden o yiyay jasere nden o yiyay lurrangal moƴƴa hakkunde men e maɓɓe en pottitike ko ɓe accuno kon fayda jokkugol ko ɓe jokkuno kon feccama mo ɓe daari ko hawrani ɗum wo dambitike yer ɗum ɗon wo ko ɓen woni worɓe ɓe tawata ibrahima bun adham wi'uno kaɗo diina islam ko diina ni kono ko si tawno hika marno hande worɓe si ɓeɗo noon wullitike worɓe fewndo maɓɓe wa ibrahima bun adham haray fa mada asa an naqulahu nahnu fi hadha zaman enen haray ko honɗum hanuɗe wiwde hande si ɓe wullitike honto worɓe ɓen woni nden ñande enen ko honɗum wi'eten ɗi woni sappo e jeena e ɓunɗum al isruna wal akhir noga e ɓunɗum e sakkiti ɗum ɗum e ɗiɗo muqaddimatuji ɗi tawata yajibu an tu'raf fi babi adabi salafi salih woni waman arada al intifa'a bi adabi salafi wa akhlaqihim mimman jaa ba'dahum
wa ba'uda al-bawnu baynahu wa baynahum falyutali siyarahum waliyaqra kutubahum liya'isha ma'ahum bi ruhihi wa yarahum bi udnihi. Ɓe maaki waman arada kala on faalaɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala faalin en ɗum yiɗina en ɗum. Kala faalaɗo faandiɗo al intifa'a nafitorgol bi adabi salafi jikkuji yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wa akhlaqihim e neediji bimana neediji moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen o faala nafitorde jikkuji maɓɓe ɗin ɓen ɓe tawata e hara himo jeeya e ɓen tawata ari ɓaawo maɓɓe wa ba'udal bawnu woɗɗangal woɗɗi baynahu wa baynahum hakkunde maɓɓe e makko bimana o faala nafitorde neediji maɓɓe ɗin o faala nafitorde jikkuji maɓɓe ɗin tawale ko ɓaawo maɓɓe o ari hakkunde makko e maɓɓe woɗɗondiri simo faala ɗum ko laawol hongol o rewata ko fali yutali siyarahu yo janngu defte maɓɓe bimana ka fii maɓɓe winda ton hino jeeya defte windaɗe fi siyaru salaf ala sabilil misal la ala sabilil hasr woni siyaru alamin nubala e yinde ɗo ko ɗum tun ko noon nde wiyete siyaru ko laawol e batte alami pelle moolanaɗe annubala e teddunoɓe ɓen imamu al-Dhahabi ko ɗon ɓe mooɓi mujallad 15 fi laawol e batte moƴƴuɓe ɓeɗo yawtuɓe falyutali siyarahum hino jeeya ettetende jangede ngal ɗo damal siyaru alamin nubala lil imami al-Dhahabi simo faala o watta ɗon kadi hulyatul awliya wa tabaqatul asfiya nen kan no jeeya ko immininde ɗum si o faala o watta ɗon sifatu safwa lil imam ibn al-Jawzi si o yehi ha o hewti leyga o ndaara deftere wotere wi'etende ayna nahnu min haula honto enen fewndi ɗen e gurdam ɓeeɗo yimɓe e tele mujalladu 4 ha 5 so tummidiri ɗeɗo o wuuriday e maɓɓe wal yaqra kutubahum yo janngu defte maɓɓe ɗe ɓe windi ɗen ma defte windaɗe fi maɓɓe ɗen si o waɗi ɗum liyaisha ma'ahum o wuuriday e maɓɓe bi ruhihi ka wonki makko ka wonki haray hiɓe wuuri nokku ngotum wa yarahum o yi'irayɓe bi udnihi o noppi makko ɗi ko waɗi si o jangi o faami no ɓe wonirno noon haray no wayi wasi tawi ko kamɓe woni mo wowlande ko honno wonirte ko honno wa'ete haray ka raɓɓindingol musidɓe julɓe tedduɓe oɗo muqaddima mo ɓeeɗo karamo koɓe abi abdirrahman rida bun abdilhamid fathullahi waɗi e ndeɗo deftere maɓɓe nde ɓe waɗi adabu salafi fi taamuli ma annas si oɗo muqaddima tindini o tindinay wondema ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴunoɓe ko joginoɓe neediji labaɗi joginoɓe jikkuji labaɗi joginoɓe gandal ɗuɗungal moɓidirnoɓe hakkunde needi e jikku e gandal ɓe sendano ɗum mo faalama noon jokkudeɓe faalama iwtirde ɓaawo maɓɓe o reway kadi kaɓe rewno ɗon o hittinay fi needi o hittina fi jikku o hittina fi gandal o moɓidira ɗi sina ɗum si o heɓi gandal o ala needi haray o heɓi yiite nge ala leɗɗe si o heɓi kadi needi ko alda e gandal hara o heɓi wonki kono heɓali ɓandu ka o soraki wonki e gandi ɗum ɗo fof haray nafata haray no faalira ɗen no yuɓɓude oɗo muqaddima si feƴƴi no gasa haray woodi ko sappini en o faamini en ko faala ɗen ko almudarasa walmudakara li hada alkitab fi hada shahr almubarak shahrullahi almubarak ramadan wa nasalu llaha azza wa jalla an yarzuqana siyamahu wa qiyamahu wa fi'la alkhayrati fihi wa tarka almunkarati fihi wa fi ghayrihi min ash-shuhuri wa nas'aluhu jalla wa ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu jalla wa ala wa yardah wa an yujannibana an kulli ma yuskhituhu jalla wa ala wa ya'bah hare ko ɗum ɗo woni ko toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala e nduɗo lewru waɗen nde ɗo deftere mudakara wa mudarasa ko waɗi wona faalegol wasugol needi wondi ko angal andugol needi wondi needi ndin goto fof no yiɗi ɗum ko etagol anda ko honno netorte moƴƴuɓe ɓe ñentinɗa ɓen ko honno ɓe fewdorno e needi
ten tan ƴeni si jama on ƴellitike ɗum ɓeyday wattude hakkil anda si a yannama wanayo a yennu si a accama wanayo a jokku